werigiro bwa kwantuku yaku ya Jumamosi netete na mbere bwega na ingo kugwatoge ni kire Nteto cheru Thaa Mugwanja mbeta MAUREEN Kinya akiama bangwataniro ya Azimio kuma bia mene bia ODM PNU na binge bakiaria na ndikiba Nteto taunini ya maoa ntuku inka yake nyuma ya Raila gutumiria Martha Karua ta munini wawe ne baugete siasa ni garukete ne ontoe kuruni bamberete kugwata mbaru Raila gutwika rais wa Kenya ne bongerete ati Peter Munya niwe ntongeria ya Azimio Kinya kwethirwa atathurirwe na munini wa Raila nkurukine borete akaribe kethiri antu akunjira Dennis Mugendi na Chotariria. Nyuma ya murwirigiti kia uraisi Raila Amolo Odinga mutongeria wa ngwatano ya gisiasa ya Azimio la Umoja gutara Martha Karua ari munini wawe na andika borio yawe maturene baria ni atongeria na kiama bakiama kia ODM PNU na bingi bariwa ni kugite ugaruruku bunene aria ni akaribaba ingi bagarukite na gutonya mbuto ni ya Raila. Mimi ni kwa Azimio la Umoja, kinara wangu akiwa ni Raila Amolo Odinga. Mwekuru huu wetu wa Karua haikuthurwa ni Raila uyeta na impact nene sana na muno ndirariria Meru onto Meru mbere ureta ukinya ukiromba Raila kura na ciaku ukiromba ukaigwa ngekuru ciaku ira weromba ciaku yosha president tukamendo toka lakini kuma Raila kuringirwa ameni kuma Karua ari kutarwa ngekurushyo ngwane ndije cyombeta siambera batwe na president wetu ni Raila Amolo Odinga konto turi ekuru twemona ara onto ekuru itwethirete twepitia changamoto nyingi muno yawe mo ekuru na kumya changamoto ira ekuru wenzake bapitiaga ituwetekia na twina imani nwe twemona mbere ara mathina yetu yetete usova boya sana whether is indisia single mothers baba ingwetekia na twa indiere turi ekuru single mothers ona president akaithira aito supporti na manto yonthe na tukiona Karua ara no mwanka ithe mu supporti atongoria bonthe beto ba Meru ne bati kwa heshima mheshimiwa Peter Munya no tunotongoretie kampeni ya Azimio rutere rwetu rwa Meru. Ayo bakauga ni ndingo inene kirutere rwa ngwatano ya Kenya kwanza ya munini wa Rais William Ruto uria nawe athurite Nderitu Gachagua ari munini wawe. Onto ya Rigathi na Ruto obarerwa ni ambabairi onto mwamba na ruga katare mwamba ngigenda amwati ngwe the history of Rigathi and the mother to tell any case of theft came Martha Karua. But to why the other party irante kwenda kueta mno but elect Rigathi, the reason being is the spendthrift. But the country knew so their money in their pockets, then bongele to besatura. Dennis Mugendi, Weru wikendi, mushini o maua, kaunti ya Meru. Nkatha ya gavana Kiraito Priscilla Murungi noretie kuruba menyere mono twana twao twatware kenda bakura na mitugo miega akiariria kuruba ikundi mwanya rungurwa toweza Nteto Chegembe North. Priscilla na ugete Meru netongerete kire ana baraba gwekirwa yuba tekinyetie miakere kubatara untubura bobati kumenyerwa kagitene ukaunoretie kuruba tonye kire ikundi bikabo kiria. Nicole Chabare na Nteto Nkuruki. Iriri ntugo oja kurekana ana ikundi mwanya jwa kuma Nteto Chegembe North rungu rwa mubango wataweza urotongoretwe ni mwekuru ogwa Kiraito Murungi twe Priscilla akiraito nara ende atongeria baba kurekire mubango jo bathina mbena kuria ekuri bwega bakathina mbena kwirutanira kinyabo kuthina mbena kweguna na ikyo ononto kwina mubango ojo wataweza nikenda ekuri bonthe ebokira ya Chegembe North na muchejo waku weyetwa weza program kenda omba kumenyera muchejo waku ana bakubeta skuru mukuru kwa kiumera akendera kweli nkathe wone bitete muge kuoneka na
antu bara raundi ugwe bari ugwe na oba kona kweli no gutangwe kuoneka no tugeto weza program ina mali zalato socio political na economic ngwete kibwerirwe mwekura tumba kugaena power arere na mpara mwekura tumba kugaena power akagura arere kurumwa otuko no kana teu jaje mo zatu komlegeye kubango le watu wawe tuendaga mwekuru athomithwe kumba kumenya kawikira bakulisa akaona mbeza kugwatana na ikundi bingi mukajija civil banking wathike civil banking kene kabiashara yako kagitate ugokiria bango yoyo atoweza na mbwire ndoi batu tiane turawire tutere rimberere ikerera oyu go loi mberera ibochi omenya no ntoke agona batu tore ekoro kana mwekoro mogoro atena mochi omoliku okaroka wamba kwanganga ende alelieni okuri nogu Priscilla Murungi na oretie ekuru na bibathi na mbena kumenyera kinya twana twato twari na njira kinya yo tuthomithia nontu umwekuru anjagiria ari kana gakari na kari kumenyerwo bwega no aithiro atai na waita uturoni bwa nyumani mitugo emwe ire atero nduguru tena na tena ntano ciari iri mitugo githirate ya atero ne kana tu kabwere ndato bombake leto twari oju Meru no number 2 ndene Kenya kile twana kwa miaka 14 kugea twana kile twana kwa miaka 14 kugea ndio no tuli utanile mwari uria aina miaka 14 kwa murana ndo wa utwe kambio wekuru ageta geswa kana gako kinyako no kana tu turenda kubera tafadhali kende kurube tuwa mukura bubwega mwana ne athomithio mwana mwari na athomithio mwakara kagitate bakiromba kinya anto baithiro bakiringa siasa china thiri na munonkuru kina bwatongeria bataro bara bakathi na mbena kuna akenya abonthe ibakathite kinya tagaria aria Martha Karua gutaro ata munini igwa mutongeria wa kiama kia ODM urakuthi na mbena guchwa gite kia uraisi na ngwataniro ya Azimio One Kenya tukuga tuna mkunya sana nonto wako thudora Martha Karua ale munini wa rais babia kwa kwenda nebo kwendo abo ligari kile ni karokemi toluka ekuliboki kabwera bome na bwale ya nene bukeya kwetera bukeya yelwa tochale atoraba tuikia kuraya para batera baitota Kumala Regembe North Betan Class Chabari Minister wa Gima County ya Meru Mishek Motumana murungamiri munene wa sibitari ya Meru General Dr. James Kiremi bakiaria riria baretete gutega uria murandi jo nyomba ya gwika kuo na mirandi inge sibitari ya Timao na kinya gutega utungata botheri bwa metho uria bugwita na mbere ne boretie onjorithia amona ikundi biti bya kithirikari bachumiria na gutethereria na into bimwe bwa utungata bibati gwikwa sibitari neu mawira kirigia na Nteto tariria bidhaa munene rwangine rwa gimba mwiri kaunti ya Meru jo Dr. James Kiremi o hamwe na waziri wa ugima Mishek Mutuma bakiere sibitari ya Timao kagitene karaba gutaga mirandi kathomba ya weti na mbere retete na mbere sibitari urunguru wa thirikari ya kaunti ya Meru o hamwe na kuraitha urigitani bwa utheri bwa metho bura bugwitithitwe na mbere sibitari na iu ni barombete onjorithio hamwe na ikundi bingi bitibye thirikari gwita na mbere kugwata na thirikari ya kaunti ya Meru ni kenda gwita na mbere gutethere kurete into bya gitumi bire bikwendaga masibitari na mwanya Narua for example tomba kwa offer services chia metho itena marikira ntu bairieje nuntu bwa ngwataniro rereo through governor Kiraitu Murungi ya kwithirwa akiwatana njira na partners twina partners bu tukarenwa Narua bakutethetia mantu ja metho agwitwa Fred Hollows bethara bena obisi country with Australia kinya for example kashote twana Narua tukwenda kumirurita rite kuraya kenda yomba kwa equipped tukongela equipment imwe dona no akongera equipment ingi because ote muntu umba kwithirwa akiria ndegure wenka atekwatana na bangi as partners twina ba Australia twina ba French twina ba Canada twina ba Europe twina ba America konto mwanya akabariria patotethio ibo ntukwana mantu amaingi yaikarika ndene ya Meru County ni kagitene karaba gwetete ati nyomba ya gwika ntu bakwire kureka sibitari u na kutheria karingendo ira bareta kuraja kagitene karenda baba batiga na kinya nyomba ya utungata bwa mpwe kana wenda kashwete bire buru kureka kari bakiurua kwita na mbere kuwata sibitari mbaru tukona casualty ward which is almost ready
Actually it's complete. Tuina theater ile tiarite Antoinini ya kuleta equipments yake. Tukuona maternity which is complete na ni utumiro Thaa. Tukuona mortuary which is also in the almost the final stages. Na kinya project ingi ilikuwa lab equipments ile chareto na sibitari je na inkwira Nteto antobeta kola thina kuntu mwanya in private places ibe yako na bakona quality health services na ntukwitikoraja na oito kwa njenya dieta au nikenda kinya those sanchiko wakiumba kwa carried out maternity already ne ruriro ne go function na batutore department ya health tukwenda kwira ntobaburi no katukaendelea gukuria sibitari rachi ruterurwa aburi nikenda ntobeto bomba gutetheka itwiche gitarira ya muno antobati mau na area ya buri batura wita Laikipia for example rira kwethwa kwina mtoo abatiga nuntu gutethwa kwina mochari ndani ya area lakini tukurekia kuona hitarete kuraya tukwethwa tugucoka kairi kenda tuja kurugura mochari bagikatha mirandi ira thirikari kaunti ya Meru itongeretwo ni gavana Kirito Murungi itithitie ntere mwanya nikenda kwagirithia ugima ni baugite uju ngwataniro yetu ya thirikari ya county government tutongeretwo ni gavana Kirito Murungi na partnership ya partners on tobato kana bona aru bagwitwa Fred Hollows all the way from Australia bakaja kwitha bena obisi Kenya na bakomba utuchwa batu na twachana na bono ntubwa partnership ira gavana uga mara kwa mara tutuna partnerships kingangi kirorojene na itukoromba antobati mau bantureje ba supporting gavana wetu Kirito Murungi no ntubwingo bukuona maendeleo jera aturetera Kirito akija sibitari ye itare na maternity kala karikuo kari na lot of cracks in fact kathoki muno nke reporter Weru Juma kumatima ugisione kebure mbita mawera kerigia Ureo gochwa geteke ugavana kaunti ya Tharaka Nithi Mzalendo Kibunja na ureo gochwa geteke kuro Susan Gugimwindu ni boretie akari amona kinyatongeria batharaka bagwate mbaru chukuru cha Ntereji kenda chiokira bairi baba bararagia kirimambura jaki ya makia Jubilee chukuru ne ya sekondari ya Nthaka ya Tharaka. Paul Kabethe ni agutariria ikiri mambura maukongwira menga 50 kuma cukuru no ya Tharaka Boys iranjiri muthenya gwemthe aramugeni oitea kuri bwana William Taikunywa ranjiri cukuru no. The only thing that I require is a shamba. So I will be back next year. I want the shamba on the Kathita River with some nice trees and a baobab so that I can hide underneath it. And then I Orakorera gitikia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Dr. Mzalendo Kibunja. Hakuna shule ambayo mtoto wako hawezi kusomea. People from Tharaka, you must like your schools. You must support your schools. Akinyiria karibantere cha Tharaka gutigiri bako watambaru cukuru cia matura ni kingo ciomba gukarataira singe. Because if you don't support them, it will be a bigger burden wakati unatoa mtoto hapa Tharaka na unapeleka kwingine. So, kama nilisomea hapa, if I went to school here and went and got a PhD, I don't think in today's world, hakuna school in Tharaka that you cannot educate yourself and they reach where I have reached. Yeah? So, watu wetu, tupende shule zetu. Orakoramba gitiga seneto wa kaunti ya Tharaka Nithi bwana Paul Mugambe. Na orakinya wa kuimba imberetie mamburama. We are going to pick one. I mean just one. Tuone bora tutethania between this financial year and this quarter tutigerie mweri umwe na ntuwinkai tuthiria this financial year June 30 na tukageria nonto bwa issue ya dormitory tuone kana kiri supplementary budget 2 itowekera resources ira igatetheria Tharaka Boys waka dormitory ya India. Au personally that you are going to put up a perimeter wall around this school to protect our children, to give security to this school and ensure that the beauty of this school has been noticed. Nkiripotera Uru TV kumantere cha Tharaka bitu wa Paul Ogwakabethe. Nekuma kiri rugono rune tukona kanyaga kunogoka itana mbere na kurumira Nteto chetu cheru Thaa Mugwanja.
Beyond Zero bagwatanite na rwangiro ogima kaunti ya Thaa Nithi na agwati mbaru bange iba kugwata ogeni ahari na ekuru kiri kampi ya utheri ya murimo jwa fistula kwambiria tariki 21 mwanka tariki 27 mweri jojo sibitari ya Chuka County Referral Hospital kaunti ya Thaa Nithi. Murimo jwa fistula kiri ekuru jureta goikuigwo rurubo mwana kagitaga karaja na ugacherero kono tungata bwampui. Murimo jojo ga kugwata nurema gukurigiria kuma komuma kana kioro. Utungata bo murimo jojo na gutegwa kugeta na mbere tariki 16 mweri jojo cibitari ne ya Chuka County Referral Hospital, Mpukoni Health Center, Magutini Hospital, Tharaka Hospital, Kibonga Hospital, Gatunga Model Health Center, Kathanga Chini Health Center, Kajoki Health Center na Muthambe Health Center. Kuthenjwa kenda kurigita fistula kugeta na mbere tariki 21 mwanka tariki 27 mweri jojo cibitari nene ya Chuka. Ni untobo manto nkuruki ringa thimo gukurukira namba 0727 337 337 kana 0733 333 004. Ntariki 25 na ntariki 26 mweri jojo etano ukethura na motungata ja utheri ja ugima bo mwiri kinine gya Kathwana Thaa Nithi County. Motungata jaja ija metho kuthimwa kansa ya njero chiari na ya nyonto kiri ekuru, kansa ya romenio prostate cancer na wandikithia bwalinda mama kiri ekuru barito kuandikithia ana bara bataukirine chunche bya mwiri na murimo jo mukingo amwe na kuhewa mataro. Mtumirieji igwati mbaru ni Slovak Aid. Urathimo uritingo gibwa ichunche bya kubya mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithiria ithimi bya kinande no kwenda kumenya conditions cia itema, nkoro, mauri, mendende na joints, prostate, nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku. Niturigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H. pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Ngechokera na Nteto nkuruki akariba kaunti ya Thaa Nithi na kaunti ya Meru ni boretwe guchumiria kiri urithi bwa makuyu ori nthiguru ithiritwe gukungura ntuku ya urithi bobo. Akiaria bisa munene wa urithi bwa makuyu kaunti ya Thaa Nithi ni akuri akariba kaunti ukwithira bakirithia kurena kinya kugita biashara cia makuyu kwa wingi na gutumiria ati kuri na arimi bo bathuri kugita urimi bo. Mati Mugambi ni agutwachio. Uremi uri na nkinya biashara cia makuyu kaunti ya Thaa Nithi no akaigukira aremi nkurukia 700 ndeni ya kaunti no bambiritie kuthungira kiri urimi bobo. Since this project came, nafikiria tunaweza kujivunia na tunakula samaki, tunafuga, tunakula na tunauza. We have recruited over 700 farmers now. And I think it's testimony enough that hii mradi ina change the lives of our people. Na bwaremi kuma gonto mwanya mwanya kaunti ni no bage kongwagira ntugo ya urimi bobo
Imunthi ndagitari Mbaya wa Nkoro yurano CEO kiri urethi na kinyore miba samaki ariuga makuyu ndi magite na bei gukiringithanwa na guka nyuma. Nafurahi ya kwamba mbele tulikuwa tunasema hatuna market, lakini aggregator ako hapa. He's almost an aggregator. I'm sure right now kuna mtu ana samaki na ana bali ya kuuza hapa, for example. Nkoro augite murandi uyu worethi wa samaki kuma kuthungira kiri kaunti ya Tharaka Nithi urimi bubu ibwambiritie gukira gukiringithanwa na mianke mikai mikuruku. Now, hii mradi ni muhimu sana. Kabla hii mradi kuja Tharaka Nithi, na mimi nimesema hii fisheries ni kama ilikuwa imekufa. Na nafikiria mko mnasikia chochote huko. Kiatho ni wagikunwe Josephat Kirima uranwe mwerekithia kiri urimi bubu wa makuyu ariuga ithima nkurukia 380 ibirigiritwa wikirwa samaki kagita gaka. Na anytime labda next month mtakuwa mmereceive fingerlings, mkuwe patient na nataka kuambia by the end of next month wana CEO hizo ponds zote 308 zitakuwa zimewekwa fingerlings. Kagitani gwaku nakio kiatho ta giki kiratinda kaunti ya Meru arimi kuma gunto mwanya kaunti-ini enu bebumiritie gukungwira na nkinya gukenera ntugu ino. Wakilima kitu kama hiyo Bwana Koome ametengenezea hapa siku ya leo na samaki na pots mingi, wanaanza kusahau watapeleka hii samaki wapi. Kiri kiatho giku kaunti ya Meru Minister wa urimi Twekaro Mutiga arekira urimi bwa samaki akiuga urimi bwa makuyu butiithiritwo buri na ngarama na nwa buri mwimunto wa wonthe. Murungina kara KINYA area ikeja kwithirwa kuri urithi bungi bwina raisi ni urithi bwa makuyu. Urithi bwa makuyu butikwenda mundu munene. Urithi bwa makuyu wikirite ta yeku Bwana Commissioner. I am saying you can keep fish and do fish farming and still be the county commissioner. No ntubo kwithirwa ugokira rukire werie wogeta yeku watominyerie twirio wite ugicoka ogoro withirwa makuyu jaku jari warogitire atia utindwa na mutori uga ndo makuyu jaku jatindete mndene jwakwa uraigwa jabou. Wagunwe Commissioner Frederick Dunga arakathiria arimi ba samaki kiri kaunti inu. Kwa vile ufugaji wa samaki ni njia moja ya kupatikana kwa chakula na kupatikana kwa pesa, tukizingatia ufugaji wa samaki tutakuwa pia tumeshughulikia usalama katika nchi yetu. Commissioner Ndunga kuraja na urimi wa samaki arakania kari ciaca cia mbuganiro kagitaga kagaciaca. Ukiona mwanasiasa anaanza kuongea maneno ya uchokozi, maneno ya kutukana watu, maneno ya kuchochea watu, nyinyi wananchi mkataze. Ama mnaweza anza ku walk out. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Murerigite wa ward ya Magumoni Chukaigamba Ng'ombe uria wachindire kiri muchujo jwa UDA Alex Mugende augite we arirwirone rwa guchwa gite giki. Mugende ariuga ati akarwira gite giki ari muriri kiumbe kinya nyuma ya guchindwa na kuga ati kuri antu boba kuga ati ni akinyukire. Samugeshima na Nteto eji. Babana kariba wadi ya Magumoni barana watimbaruba murwiriri gite kia MCA wadi enu Alex Mugendi ura aijikene tawa festo baraba mukirita ntomeri ati nyuma ya kwaga tigiti na kiama kia UDA Mugendi ende akaigwa arinde benita murwiriri kiumbe. Mugendi ariuga tayari na rekanĩtie na mitaratara ira minene ya kwibandikithia kiri kithurano giku. Wantu nimekalire makimbiraga ni makundo mbandi thino kama kia independent nikenda manthula ringi nuntu ni monirwa bara kwathire ni na likanie na process ya gutuika independent candidate ni nathire kwa IBC na kwa registrar of political parties ni trosire signatures ira tugacokia kule kwa IBC ntukwira antu monde mukwe magicokia maratathi ko simulika kwenda kuga nkegwa ni tinwa ithurano cia mweri wa kanana tariki 9
Mugendi amwe na athingati baba bake bariuga kithurano kia UDA kia ujuritwe Iwamba inde bora bakuga botiegwa bore kithurano ni kinene kia mweri wa 8. Niyo mwenyewe nina witnessire kura ikiwa na nauga nkuona kura ikiwa nginya ibande ikethira nagua. Riu IMBC ningwetikia ne mbonde mbega matiruta wira tonu. Taino iturumbi one man one vote. Muntu umwe akathurana kura imwe nigutuma kuona antu nginya magicekerwa kura. Koguo tigwa kwina muntu akathi kuthurana kura 10 kana mangi muntu ambiria athuranire kura kana. Ende akariba baba riuga bari na gikeno no ntobo gucokera kwa Festo kuruirira gitiku. Githano gikari kiri akita mubiro wa ibece iyo mubiro lingako odina libali na gato kwenda kuga ntukio mundi tugwa twachokerwa ni gikeno tukimenya gati kana getu nikagite kuturepresent wega na twakathura tariki 8 tuturite tumusumbulite muno tukenda kumenya kukathia ate ontu nwe twacagurite kwa wingi twamusagurite muno. Antu wengi muno marubatiro kishon ni marauga gate mathurana. Riu ni makenete muno muntu wa mweshima wetu kwitikira iromba rietu. Bariuga ibakenetwe no uruti wera bwake kinyambere athurwa. Ni tuonete na tethetie ciana mengi imwe ni akuthomithia akeukia cionje agaciebira nkinya macukuruni. Tucucu tula tutikwivotana athiete na mbere agitwiemenyagirira. Ende bariuria nkiama ya ithurano na mianka IEBC ikarie kithurano kinene bwega gitikathungirwe Iwamba tabora bwari kithurano kia UDA. With the general election igekari wega wakora kwina security no ntukora kwingi na kora kwahiyagwa gutana security. Kwa ngwenda kura IEBC this time tuna imani namwe no ithurano cia UDA itaina homa. IEBC matunengira antu ma qualified magabota kurungamia ithurano wega sana na gutikagie muntu kenda kubingwa. This time round to youth tugekaria nginya kura cietu tutenda kuigwa ringi na tutenda ugwekarikire tutigwenda mbinu matumire tutigucienda ringi. Nkiripotera Weru Njuma kuma gicigo bunge ya Chukegamba Ng'ombe mbitawa Samuel Gaishima. Ngatho cia mwanya ni untubo ugwe wa gwatakanyaga kuna kwithira gwatanirite na bautwe kire Nteto cia Thaa Mugwanja itana mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV nga kwendera Jumamosi njega beta MAUREEN Kinya.